تو ji dibihîsî qêrînên hezaran salan. Qêrînên li ser vê axa bixwînişîn bûye, digere û bang dike. Dibihîsî qêrînên bêdengên li Helepçê û geliyê Zîlanê. Qêrîna zarokên hîna di rehma dayîka xwe da benda jînê. û dengê dilê zarokên hîna bi dilê dayîkên wan bi hev re lê dida. Dibihîsî hawara zarok û jinên şengalê. Navê min Dijwar Çiyeger, sala 1996 li navçeya Cizîra Botan a Şirnexê ji dayîk bûme. Min 10 sal dibistan xwend û piştre li ser xwesteka xwe dev jê berda. Bêguman sedemên vê yekê hebûn. Malbata min malbatek welatperêz bû. Li bes zêdetir taybetmendiyên olî li ser we bandor bûn, wek di nava ku taxa ku Cizîrê de zaten wek malbatek şêx dihata naskirin. Zêdetir wek malbatek em bêjin bi taybetmendiyên xwe yên girêdeyî olî dihata naskirin. Wek me anî ziman min 10 sal dibistan xwend û dev jê berda. Sedemên vê jî piştî temenekî hêdî mirov dikevin nava lêgerîna. Yê min jî pirsê me çêbû derbarê jiyanê de. Yani dibistana ku min dixwend min tu pêşerû ji bo xwe nedidît. Ser wê esasê li ser xwesteka xwe min dev jê berda. Her wiha dem dem ji xwe ji bo aboriya malbatê, debarê malbatê me berê xwe da metropolên Tirkan. Bi taybetî em bêjin navberên dibistanan de em diçin bajarên Tirka, karên baxça be, karên otela be, me karê wisa dikir. Piranî zaten malbatên me yên Kurdan î aliyê Bakurê Kurdistanê rewşa yani xîzan in. Yani tu bêjî malbat wisa dewlemend Tirkiye min. Ev jî ji ber polîtîkeyên dewletê yê ku bizanabûn li ser gelê me li wir dihat meşandin bû. Ji xwe dijminatiya dewleta Tirk wekî hûn jî dizanin heta roja îro jî tê zanîn û bi her awayî dide diyarkirin. Li bes dema em li malê bûn em zêde ne ferqa vê de bûn. Ha em bêjin wek ciwanekî Kurd me jî mesela hinek tişt bi çavê xwe dîtin. Mesela pirsa yekem ji dibistanê dest pê dikir, ew nekokiya destpêkê. Yani tu Kurdî ama tu bi zimanekî cuda dixwînî û li ser te çandekî cuda tê farskirin. Her wiha elmê ku tu dixwînî, dîroka ku tu dixwînî nav de derbarê Kurd û Kurdistanê de tu gotinek derbas nabe. Bêguman van nekokî çêdikir yani dibûye sedemafîkaran. Her wiha em bêjin dijminatiya dewleta Tirk hîn zêtir me şember li Kurd yani fêm kir. Dema ji bo kar em diçan mesela me ev dijminatiya dewleta Tirk hîn zêtir didît. Bûyerek mesela serê me re derbas bû, ez dixwazim bêjim. Yani ez bi xwe bûm şahîdê wê yekê ku ji me re digotan Kurdên bi dûvik. Yani ev li ser esasê biçû xistinê wekî ku tu nasnama we hebûna we nînin. Em bêjin van nêzîkatiya hişt ku hîn zêtir tevgera azadiyê nas bikin, hîn zêtir berê xwe bidin li wir. Wek min gotî malbatek welatperêz bû. Ev ji xwe bi awayekî xwezayî naskirina tevgera azadiyê pêşket mesela bavê min bi siyasetê pir eleqedar bû. Yani çawa wek normal hema şûpandina tenê nûçeya made jî dem bi dem em bêjin bûyerên ku li Kurdistanê di qewmê em bêjin tekoşîna tevgera azadiyê wisa naskirina me çêdibû. Ji xwe em bêjin Cizîra Botan jî wek taybetmendî bi serhildanê xwe te naskirin. Em bêjin di gelek bûyeran de yê ku destpêkê em bêjin pêşengtî kiriye û rabiya serhildanê jî yek jî bajarê Cizîrê ye. Li wir gelek caran bi xwe jî beşdarî çalakiyên gel dibûn.
یک جی تایبەتمەندیە باژێرێک و ez lê ji dayîk bim dixwazim behs bikim Cizîra Botan jî ji xwe wekî tê zanîn bi serhildanên xwe tê nasîn heya roja îro jî ev jî bû sedem ku em yekser wisa bi awayekî xwazayî têkoşîna heyî nas bikin bi destpêkirina şoreşa li Rojava re ji xwe li Cizîrê jî û gelek bajarên din jî serhildanên mezin çebûn ji wî piştgiriya gelê li vir me xwe jî yek bi yek rewşa li vir wisa dişopand lêbes ne bi awayekî zana bûn yani asta têgihiştina me jî lawaz bû yani me digota işte ev çeteyên Daişê gelê me li vir qir dike lêbes bi çi armancê têkirin me nezanî em ne di kuraya vê yekê de bûn yani tenê me wek qirkirineke fîzîkî digirta dest bes piştem ketin ferqî ku ji qirkirineke fîzîkî wêdetir e em bêjin qirkirina gelekî em bêjin di şexsê Rojava de bêguman bûyerên ku li vir diqewmiyan wek ciwanekî Kurd me jî pir bandor dikir em bi xwe jî pir değişiyan ser vê esasê xwasteka min a tevlîbûnê hebû min jî digota ez biçim Rojava û silah rakim şer bikim ez dixwazim wisa bîranekî xwe bi dayika xwe re bêjim ji bo tevlîbûnê ji xwe dema bûyer dest pê kirin bûyer heft heştê cotmeyê bûn 2014 beriya wê zaten ji xwe cejin bû dayika min li hewşê rûniştî bû firaq dişiştin ez çûm gel mixwest min got ya dest dixwazim biçim tevlî bibim min got ji xwe tiştekî ku ez li vir bikin ji bo we nînim ez biçim Rojava şer bikim herîkêm ez zanbim min tiştek kiriye ez zanbim ez kîrî tiştekî hatime tabi dilê dayîkê wisa ranake gotu biçî ez şîrê xwe li te helan nakim û pişta sekinî li min mêze kir gotu biçî guhere çi ye wisa rê nîşanî bide yani henê ça dilê dayîkê ye biçî Rojava hîna biçûkîn temenê min jî biçûk e şehîd bikeve ji bo zû şehîd nekevim berê min de çi ye wisa pişta sekirî biryara xwe aydin bû vegeriya gotu biçî çi ye ez heqîqeta helan nakir wisa dilê ranekir mesela piranî malbatê me taybetmendiya wisa ne heta dawî mesela ji piştgirtiya şoreşê dikin piştgiriya tevgera azadiyê dikin piştgiriya ji bo doza Kurd û Kurdistanê dikin lêbes naxwazin zarokiya tevlî bin ev piranî taybetmendiya malbatê me Kurd e wisa ne û li hemberî wê jî mesela gelek malbatê me hene bi xwe zarokê xwe diyarî vê tevgerê dikin ji bo vê şoreşê dikin yani ev serbilindiyekî herî mezin e pêwîst e ji xwe wisa bi mesela em hemû destê hev bigirin karbin vê şoreşê bibin serî işte ser vê esasê ev di bûyerên heft heşt cotmehê de em bêjin serhildanên mezin çebûn bi sed hezaran milat berê xwe dan ser sînor wê çaxê em jî çûn ser sînor amade bûn li wir bi polîsên Tirk re leşkerên Tirk re pêvçûnên wisa gîran jî rûdan ji bo mesela asteng bikin ji bo em bêjin piştgiriya gelê Bakur ji bo Rojava bişkîne lêbes mertala ku wa ava kirî gel ew perçiqan û derbas kir û hemû sînor rakir wê çaxê em bêjin Bakur û Rojava kirin yek yani aliyê sînor de di kêliya ku em hatin sînor ji xwe li wir me hevalên ye peygê dît ew jî hatibûn wê çaxê dema min destpêkê yani heval dît hevalê ye peygê yani hestekî pir cuda ser min çêkir ez pir bandor bûm yani em bêjin hêzekî leşkerî bi nasnameya Kurdîtiyê yê tê yani ji bo mafê te ji bo doza te têkoşîn dike ez bi xwe pir bandor bûm wê kêliyê zaten ji xwe berê jî fikirandina me hebû wê kêliyê biryara tevlîbûnê girt ez û xaletê xwe û çend hevalê din me biryar girt em biçin şer bikin Rojava taybet Kobanê em jî şerê li wir de amade bin
پشتی هم هاتن دیری که ام در باسی جهه که بون لورجی وقت مالا بریندار ده هاتا بناف کرن حوالین بریندارن شر لور بون جخوا دما ما و حوال جدید سر من باندوری پر جدا چکر هین زیاتر مثلا خواسته کامنا زودتر بچم تبلی نوا شر و کار بم تشتکی بکم زیاتر چه بو سر به اساس ما گلک جارا دخواست کرد که در باسی کوبانه ببن یعنی ما گلک جاران زخت کرد ما گو امی بچن کوبانه شر بکن لباس حوالا اویه که گنجاب ندید همش بر تمنی ما همش بر به تجربتی شر جبر کو مثلا گلک حوال وسا باوی فدایی تبلیغ شر بود دشاروانی نو ده لکلاکا میجیم پرورده لشکری ما پرورده بردوزی جدید بس لشکری زیاتر مثلا عالی بردوزی باندورن خویم پرمازن چیگر جبر کو مثلا دشاروانی نو ده ما حقیقت خناس کرد حقیقت کردستان چیه حقیقت دشمن چیه ما او زیادتر ناس کرد hani مگوت یا دما ام هاتن دیری که مهیس کر کو از هاتم جهراس هبونا من لبره جبر کو ما فرق کر کو د سیستم ده ام بیجن د جیانا خوی مال ده تانی راستا مثلا باوی کی فیزیکی بدن هبون لباس عالیه روح ده عالیه چاند ده عالیه زمان ده ام هاتبون کشتن yani تو ناسنامات نه بو yani ویچاخه مرو دکاریه بیجه کو از همه نه دشاروان نوده مثلا کتم فرقه ویه که مثلا مگوت یا راستیه دشمن چیه yani دشمن به شرکی طیبت ام بیجن و سالی کری که بو ام جهر تشته خو شرم بکن yani ناسنامه خو شرم بکن جی کردواریه شرم بکن بس ام نه فرقه ویه که دبون yani çما ام وصاد فکرن ام نه فرقه ویه که دبون اف د انجام شرع طیبتی کو دولت ترک لسر ما دمشانده د انجام به کده بو د شربان ده اشتاف حقیقت هین زاتر مفهم کر مفهم کر کو ام بیژن دیروکا که مهیا چانده که مهیا ام بیژن مافهم جهنه د شربان ده مثلا وقت مگوتی هم هین زاتر کتن فرقه و حقیقته ام بیژن مفکر کو تفکر آزادی شرکی لشکری زیادتر شرکی بردوزی دمشینه هم بیشتر ملاتی که کو به هر آوای هاتیه تونکرین تفکر آزادی حول ده و گلی جنوب راک سرپیان yani هم بیشتر جخام مرن شیار بکه جبر کو کلی به کلی هم دهاتان کشتن اب نه با آوایی که فیزیکی بو اب دعوای yani اب دشمنی دا بو د چاندی دا بو د ناسنامه دا بو ام کلی به کلی دهاتا کشتن yani hatta راده که جام هاتو بو کشتن ابیجم yani نج تفکر آزادی با yani پشتی دمه که مثلا ام بیژن وک نه تنها باکوری کردستان ام بیژن ل روجاواجی مثلا ل روشلات کردستان جی و مثلا به پرورده کو حاتم مازن کردن سر به اساس یه وصا فیر ببانه و وصا هدی ناسنامه خواه وندا بکرانه هبونه خواه وندا بکرانه ام بیژن خو هبون جی ناسنامه دست بید که به زمان خواه دست بید که ما فهم کرد کو شرکو تفکر آزادی دمشانده شرکی بردوزیه شرکی جبوی هبونه گلکیه و ایروژی افشار گیشتی اراده که و سرکتیه جی مینا کاوه یکی جیل روجاوایه ایروژی مینا کاوه یکی شورش روجاوای کردستانیه و ام دناو دا جیان دکن پشتی شهروان نو ام درباسی ناوا تابورا بون جیانا لشکری yani tabi bir keleceğine ki pırmazın او کلی هاته بکو ام راکن چک و همبری دجمنین خو شر بکن همبری کسین کو حول دادن مقر بکن ام برخادانی خو را بر بکن ام تکوشنا خو مافتر بمشینن yani او کلی هاته بو افجبوی ماجی روماتک پرمازن بو سر به اساس
ام درباسی تلتمره بون بنیاچی عبدالعزیز ام درباسی لور بون 2015 تقریبا مع حزیرانه بون ام لور بجه بون هما پشتی بجه بون اما دمکین وصا پر کرد ام کتن دورپیچ داعشه یعنی داعشه کمین آوردمه دوری ساعت 4-5 بربانگی صبح بو یعنی به تکبیر داعشه هم جاره که وجه نقین هم به حسیان که هم کتنا کمینه لور شرکی گران قومی اف شرعی کمین بو کو از مثلا باشدار بوم لور شرکی پر گران قومی yani بگشتی در انجام شرده سوهش چتا هاتن کشتن نخواستم سه حواله مجی لور شهید بون و چند حواله مجی بریندار بون yani جاره کمین بو کو لکله کما حواله مج شهید کبه yani ab بخوش مثلا باندوره که وصا به ایش چکر مثلا بیشتر هر چقدر شهادت آن حوالان جبوما به ایشی به لالیه دن جبوما ابو هزات کشینه ام بیشتر آرمان جو خیال وان یکوش مرهشتن ام ببین سری به بانه ام بیشتر د شخص وان حوالان دا هر وها د شخص کور خالت من کوش شهید کتی جارکدن از لبر همو شهیدین شورشی ببیر بینم دما پنگا و رزگار کردن ده هات راگاندن اب جبوی ما دبوا جه کی پاشی جبر کو ام د فرقه ده بون کو ام جبوی چه دچن و ام جبوی چه شر بکن ام به هرس و طوله کی مازن سردشمن ده دچان جبر کو وی دجمنه به هزاران انسان مقر کربون قتل کربون جبوی طالع گرتن آوان ام جب هرس کی مازن سردشمن ده چان ام بیشتر تبی کو درفت مکیم بون ام بیشتر تنه چه ما ام بیشتر چکن سرکه وکی ام بیشتر تنه چکن من فردی و چکن ناوین هبون بس او دشمن تارومار دکرانه جبر کو چه تفکر آزادی به فکر کو سرکاتی ما گرتی یعنی اراده ده بوما ما خناس کرده بو ما راستی گله خو حقیقت خناس کرده بو به اراده yani havale me bi ser dijmin de diçan û cihê ku diçan jî bi serkeftinek mezin vedigeriyan ji xwe rojava jî bi wê îrade hate rizgarkirin tu bêjî mesela em pir xwedî teknîk bûn hêzamaya leşkerî pir zêde bû hêzamaya aborî pir zêde bûn na hemû bi kede heyî bi îrade heyî bi gelî bajar yek bi yek hate rizgarkirin wek ma anî ziman bi wê caş û îrade em tevlî rizgarkirina bajaran dibûn piştî rizgarkirina bajarê şad dade hamleya rizgarkirina min biçî hate ragandin yani ev hamle em bêjin ji bo dîroka tevgera azadiyê jî yani yê li vir pêngava rizgarkirina min biçî yek ji pêngavên herî mezin a rizgarkirina bajar bû bi taybetî çete ji bo ku pêşketina me bigire gelek em bêjin
تاکتیکین سابوتاژی و سویقاست بکارتانی لباس اف جبوی پیشبرچون اما تجاری ند بو آستنگ هم بیشین کلی بی کلی به اراده که مازن ام پیش دادن وقت ما زمان جبر کو چتن داعشی باجرم چه وقت قلب ناف دکرن واجی شرکی گران دمشاندن ام بیشین دمای گند به گند ام پیش دادن ما مثلا اویک پر باج دید جبر کو مثلا چته بریده گله گند والا کربون یعنی گندی درخست بون و گلک مال به ماین کربون هر وها حتی سارنج آویج جبوی کو مثلا ام بدرفتی مثلا بدرفت بمینن حتی سارنج آویج مثلا والا کربون جبوی کو هم جه فایده نگرن یعنی شرکی وصابو هم وقتی وان زحمتین هر وها ام بیشین چته به هجماره که زده هول دادا پیشوچون ما بشکینه گلک جهران هول دادن به عربی تقامنی پیشوچون ما بده سکناندن یک دو جاره عربی خو ما دجی تقام لکلکا ما حوالک بریندار بو وکیلیه دکیلیا کو عربی خو تقاند یعنی حوالک کلکا من سر خود بریندار بو همون یکسر به malzeme tenduristi havulda birinavi derman bikin nehelim ev xwîna zêde beherike piştî destwerdana awil megazî havalên tenduristiyê kirin hatin havalgirtin di rewşên wisa da moralê me nediket bereva jî em zêtir bihêrstir dibûn em kuerbin mesela tolawan havalar rakin ji xwe ez jî bi giştî mehekê di hemla min bîçe demam hezîrana 2016 ama ber bi dawiya me hezîranê di encama suîqastê de ez ji pişta xwe birîndar bûm dema birîndar bûm hevalê me hat gelmin ew hevalê me heman demê de kir xaletê me bû ku em bi hev re tevlî bibûn ew hat hewilda me rake ji bo bibe ishafê ji min re got rabe lêbes ji ber ku derbe ji pişta min bû yani her çiqas me hewilda jê re bêjim lingê min nagirin bes wî jî fêm nedikir derba pişt û ling çi eleqe wate nedidim xwe jî wate nedide lêbes piştî demekê fêm kir ku hêdî ez nikarim rabim wî digot qey min dev ji xwe berde yani wisa digirte dest dema fêm kir ku ez nikarim yekser ez dam pişta xwe em bêjin di nava wek gavilên xaniyên xirabe de di nava zehmetê de ez gihîştandim ishafê di ishafê de jî hêdî hêdî ez ser hişê xwe diçama yani min digote ev kêliye min ên dawî ne lêbes di nava me de huzurek pir zêde hebû yani ez bi huzur bûm ji ber ku min zaniye min ji bo çi kiriye min ji bo çi şer kiriye ez ji bo çi bedel didim ji ber wê ez pir bi huzur bûm bi kêfxweş bûm yani ji xwe piştî wê ez ser hişê xwe çûm piştî ez ser hişê xwe çûm nizanim çend roj derbas bibû min çavê xwe li nexweşxane şehîd xebat vekir ya Qamişlo wî çaxê ez oda ishafê de bûm tenê dema şiyar bûm tenê min derdora xwe wisa mêze kir me hewil da wisa rabim min nekarî ji xwe piştî demekê ez rewşa min wisa baş bû ishafê derxistim derbasî odaya normal bûm em bêjin piştî tedaviya sereke qediya ez derbasî mala birîndara bûm di perwerde Akademiya Gaziyan de hin zêtir gazêbûn çi ye
دکاره چه بکه ام بیشتر دبیر آوشی دمرو دکاره چه بکه جخوا پرورده آکادمی گازیجی سر اساس بردوزی بود ام جم لهله که پرورده لهله که جی متداوی خواهد دید پرورده به تبلیغونک وصا باش بود همو حوالین گازی بود به هجمارک باش ما پرورده خواه دید هر حوال ستبی که رنگ برینداریه و هر یکیش و جدا بود بس دجیانه ده هفت تمام دکران به هفره دبان آلی کار هر یکی حول ده جهفره به حس به مورال یعنی بیو رنگی ما پرورده خواه دید و بداوی بود پشتی پرورده جیش خواه در باسی نوا خباتن جواکی بون کارن جواکی بون نها ایرو از رونهای تیوی کار دکم تقریبا از زیده 3 سال از لورم لور لسر اساس بکاربن تکوشنا مافتار آگل خواه دنگی وی بگیجین رای گشتی و بگیجین همو بشن جواکی هر وها ببن دنگی همو گلیم بندست ام بیشن دروجمای ایرو دا دشمن هری زده برای کا راگهاندنه برای کا تلویزیونان ام بیشن شر طیبت ماشینه لهمبری وی که ام جی به اشکره کردن حقیقته حولدن ایریشن دشمن این به وی رنگی پوچ بکن لسر و اساسا لبر خبات خود ماشینن دبکو ایرو ام نکارن چک هلگرن لباس دوسوی ام حولدن بقلمه به بلاف کردن رامان ربراپو و تکوشنهی بدومینن لسر و اساس سرکاتی گرینگی یک مازن دایا جبو آزادی جنه یک جزاتن هیمن و پارادیگمه آزادی خوازی جنه ام بیشن د تفکر آزادی دژی ایروژن باوی کی پرخورد تکوشنا خود ماشینه به بلابونا فکر و رامن ریبرتیره ایرو سرکاتی بویا ریبر تواهی گلیم بندست نخواستم ریبرتی که وسا دوزا همون مافی جواک دکه ایرو دنوا چهار دوارنده تی دیل گرتن دروجامای ایرو دژی تجدید پرگران لسرت مشاندن اف یک جبر به حقیقته جبر کو سرکاتی راستیا قریجیا دولت و سیستم کاپیتالیزم به اشکره راخص برچاوان ایرو هزن هگمان تجرید گرانتر کریه و نهله دنگ ربراپو جی امرالیه درکبه لهر چقاس او تجرید گرانتر بکنجی عالیه که کو ند فرقه دهنه او جی بلابونا فکر و رامان ربرتی ایرو امبیجن ربرتی وک فکر وک رامان دنام مده دمجه مده هاتیه چندن و هر دو چه بلاو دبه از دخوازم وک پیامه که بگیجینم دسری ده جن و جوانان و همو جواک مای کرد راستیا دشمن لبرچاوه ایرو به همو هزا خواه هول ده قرکرنا خواه ببسری و لورا روزانه ایریشان پکتینه و لکو داره چه دست کفتین کرد هبه هول ده تونه بکه لورا بانگوازیا من اوه کو لهمبری وان ایریشان ام ببن یک دست و کار بن به یک دنگی راوستن گر ایرو دشمن جسارت دکه کو ایریش ما بکه اف جبر نتفاقیه مایا گر ام اتفاق بن به یک دنگی بن به یک دستی بن دشمن و جسارت نکه لسر و اساسی از بانگ لهر کسی دکیم کو بشداری نوارفن تفگر آزادی ببن و تکوشینا مافتار آگل کرد ببن سری